Sana? Ha? Ano? Ha? Ya ke public hearing ke belah temu ban penlong haka kendai terip kala lengkot arajar arpusan haka senong nong hali. Na gebenta ban ra eka waste management plan lah ban pensangi ano na kang surok kinong shong shnong. Kiberan haka senjok nong sinchar shnong par umken. Kinong shong shnong kiberan hapok senjok kinong sinchar shnong par umken kibagan top yaki katsan teli dorbar dang step kleyang hasurok kabanai shaka shnong nong hali. Ban kang nanti ke officer ketenat sorkar bandai shaka shnong nong hali ban penlong ya ke public hearing. Naga benta ban bu ek jakat anyut akan ngashnong. Kani kejeng pakang lenti kelas sedang nadu kapor nyo kejemin step adu kapor janmir tak adu bagi board district lapan bena ban pensangi ano ek public hearing daga babo ya ke syongsuk syongsan hikmat. Nreitang hadian kat tukane por kejeng bena ban sangi ano ek public hearing lami kat maktian hap deng kinong nong hali bat senjok kinong sin charge nong par umken. Makani kat maktian kelami na kejeng bitar belas apan sangi ano ek public hearing Ndrai de na kejeng don ki bor pahara balala pentela kam no ya kejeng kol mar ke belajah ni kesini. La ban kedau hang ni ban kalian kinong chong shnong kanong hali ki pedang ya ke project jong sarkar dak kedau bagina ke project kanong galat inti banwan ra ki babon ki kampen roy ki bakum kathan kadang sabian. Ndrai haba phaj kesenjuk kinong sen charge nong par umken kipen pau ya kejeng persya ke bejor ke project dak kedau bagina ke project kanwan ra kejeng kata ke bejor ya kawa umken ke belong kawa kaba kini kishnong kisania habro kilian. Tekanai ka caka ka bagidon mata ka dei kaput na ka ngaparim cur ha ka bedai dam ta usurda no hali ha ka ba buat ban le ki public hearing na dok ban kong la dadai usurda ba buram kumo kabut kumna ha ba buat ban le caka shawai kabut hab yat lang bana pedang chungi dei ban buram tan ka liang chungi persya cur na marka sunong si dei ka sunong ba ban cakta ki ki ba mi ki cebok caban ki ba ta ka ko jakya kalti ki ba kim ko pelu I ba wan kalti ki ba ret Kelu kena banyak keskur ki mani bahap banyak cebok ke babon kin hap. Dan kalian chungi kum kasunong. Cerat ko syong senda bat kene kanong hali. Kemut unik puat pengidon mata dai ka puat chungi bat kadi kesendak ke pengidon hani dai bat ka nong hali. Dan kalian chungi ki kerpat cakalian sulkar ba nadu mata kasi ba kam dai syok banwan sini. Ki kerpat ba kan nawan pan caka syok ngin don caka ban ai ki. Karlai hadap raja Hasan mbak senang kapan itu nas nasi isi bun nomor bamut ini kan martian ke pakiong te kemut ilak bun kilat kilenting yuat isi sen yuat ki rurung ba ban yarap nomor bangi kum kesenang kapang ni tong tang sumi ini di benai nongkong nagar ni tong bukan ni bam di nomor kumpor ni don kat bangile ikumpor kemut tolong bercengai tangi barok ni to bukan ni di ni bang kemut la beca bakan wan kan ka martian nak ne pun dong hani ngingin long ping wa seperti nomor ni tip sarkar ka yele kat bala benlong ba kuat ki bekia like ke simpang sistem ada kan wan kata ka martian dong hani ngimla bentik ke simpang ki balai pucai dai forkom ni kemut long kum syado nomor ni kum kemut kedok ka dok penat kemut ngimsya mono binti snow ya kadon kedok kang ya kunai lu brok khoi ladu kinong kro kinong meneriang kimpang kamar kinong hali ro kincungut menle ka pok kemut minta kinle sendon kata kamartian kemut makan yap kedok ringnya ni gicak benreu ki bedon sewa Ong syu namar ba kum kinong song snong hi nalor bakal acan nalor sebom don cekar rep syu Tesa ka bomde hi kata ka baong ba kababha ka buan ra stang kacing semak itung
Tena kaliang jongingi ngi bayo iya katang isngau baya kacing kersian ke jongingi isngau ban penremjur ya ki. Kum kilong keme ki bayo i jengai. Bar ki babat hiru ya ka khandau ka siam. Te habaki ki kwa bande ya kata tenang ong kum no destang ka ba kum ba ki la penpau te ki ong ba ku apisa ka. Tena kaliang jonga kumu presiden jong kasenjuk kino sendiri senong param kan rengkat kini kinong kersian ki pajba ki baledan lang hane te ni semua pan ai kublai kerpang nak benta jong ka tenat urban bakila ya toilang ban ni ba ban snow lam yani ya kan kajing pen snow jongi alor kan kajing bat ki balaya toilang bat ni bat menta kila pen bena baya kan ka publik hin ban long menta kila call off no lane kila penduk pendam no kemen amaro Sure. Te halor kene karai ka blasim naga government te nagalang jongi ngi ai kublai ya ka government te ngidon ro hangne kum ka senjuk ban ai kublai ya ka tenat police department ki blai don lang hangne ban ngi ki bala wan ban don lang ban pej ya ban maintain ya ka peace and order te kublai sibun nagalang jong ka tenat police ki blai don lang hangne te nagalang jongi ngi ai kublai pi ki bok yang ba pinang trai khamba sisu nam taga kam te kuma chepente hangne baro saya ki noksong snong ba nakaliang deputy office yung deputy commissioner pada nakaliang office Manila State Pollution Control Board lale boro kabudang kat kum kaan ila pente pajbaru amdunai kalai pusgi limbaki kot kubor kaparing bat kasi ila kot ru iki pajba ban aru ki jingthok ki chongki te ha kani kasgi hapor bangi wan shene ni wan bantu ban net dari ladon ka jing persya na ki katu kani ki shnong tiba benum syai balai cerita kecaka dia ngila ya keren hangni badi EDC ru bape ya law and order dia mengiru ila pet ba ke situation kamlong kamha yang ni bagin lech sha ketika kecaka nomor ngim yo ailat hiru maka jingkhang ke surau ni pajba ni kata dia kepada ya kini baru sisin ong ba nakaliang jong deputy commissioner office deputy commissioner ba nakaliang Manila State Pollution Control Board ngila attempt ban penlong yang kini dan ni claim lah but ke procedure ban penlong yang kini public hearing tu ngila le kat kum ka an belabu haka EIA notification jong ka arjar riu bat ka amendment ke badi arjar dai tangan IT pat hai ko umdor iban simpan di harai pang ha bagi dai ban penlong ya ka public hearing di ngila persiang personal cheki ba ka public hearing mai conduct hande bangin sim baik katai banyak cemat kam Henry ban alat iki bepersyadu ban pesngau. Maknang ba ke department hi kamtam ke pollution kena macam negarai adin ba mah ya sngau number arliang. Dia persya ban le segi bekersian adin ba ka ini ke urban affairs layak pesngau kita ki mah ke pencai ini ke kedau jangan ni ke public hearing. Ke ni itna try PE hi bara ba kena ke situation ni kalau mah kam dai ke ba biang ini bangin proceed kita ke public hearing. Jadi paiba hasnong ro mentai ke lawan pro sini mah banyak persyabat pi ikan suan ra kita ka jing deng ya cekmat. Jadi ma persngah bagi snong meni kisnong ro kila apa ni kata ke por ba alis kita ban pembek sura kita kendram agak snong nama kila ban cimpat sekue kesenjam ban khat ini ma bangwan ra dengan kita public hearing.